Ćao svima. Sada radimo uređivanje, samo da ovo isključim. Sada radimo uređivanje rezervacija kada je ta pravena iz modul slobodna prodaja, aranžman. Ukoliko putnik Boris, idemo tu, ukoliko želimo da radimo edit, idemo na olovku i recimo promijenimo smještaj, nije Villa London, nego je Rihos. Sada državi okrug se promijeni sve, možemo da promijenimo i cena, recimo 890 eura. Idemo sljedeći čekaj. Putnici su nama isti, samo sada putuju na dosta poskup aranžman. Plaćanje, onaj prvični avans je ist i kada ažuriramo rezervacija, novi ugovor nama bude na novi iznos i na nova lokacija gdje oni putuju. Rihos, Antalija, Belek i promijene se putnike. To je koliko bi radili edit, i promijenimo samo rezervacija ukoliko radimo promjene putnike, to smo pokazali u prethodnom videu. Hvala puno.